Dobar dan, bog svima. Čekaj, treba mi onaj tamo. To mi treba. Da, htio bih reći da mi je stvarno drago, znači ovo mislim da je prvi put u možda 2 godine, godinu i pol, 2 da pričam pred pravim ljudima, ne. Već sam lagano imam Stockholm sindrom od Zooma i od svega i ovo mi je stvarno užasno drago da se konačno počeli događati ovakve stvari opet. Jedan problem kod smišljanja predavanja je što vas Petric nazove 2 mjeseca prije i kaže, šta ćeš pričati na debugu, šta će ti biti naslov, ja to moram staviti tamo, program, ovo ono. I ja naravno pojma nemam šta ću pričati prije 2 mjeseca. Ja moram napraviti cijelo predavanje da bi uopće smislio koji će mi biti naslov. I onda u biti sam razmišljao malo o tome i o čemu sam htio pričati je o tom nekom procesu učenja, o tome kako zapravo mi svi stalno nešto učimo novo i recimo ima taj, zove se 10.000 sati, taj nekakav moto iz knjige od Malcolm Gladwella, vjerojatno dosta ljudi je čulo već za to. I uglavnom fora kaže samo to da tipa da bi ti bilo šta naučio, da bi postao baš majstor u tome vrhunski, treba ti nekakvih 10.000 sati baš vježbanja. Da li je to kodiranje u Angularu ili je to sviranje gitare. I to je meni super misao, vrlo često se o tome razmišljam kao u šta sam ja potrošio 10.000 sati u životu i šta bi mogao još napraviti da sam negdje drugdje to stavio i šta ljudi oko mene i tako. To je neki zanimljiv moto. Osim toga, to je neka pjesma od Justin Biebera i da sam to znao prije nego što sam radio ovo predavanje, vjerojatno ne bi stavio taj naslov. Uglavnom, nisam znao točno koja će mi biti tema, ali sam znao koji će mi biti cilj ovog predavanja. A cilj će mi biti da se vi tu svi zaljubite u mene. Ne? I što će biti dosta lako kad vidite sliku na idućem slajdu. Ne? Uglavnom, ja sam Tomislav Car, ja sam tehnološki poduzetnik, to je nekako način kako sebe opišem u zadnje vrijeme i radim taj posao nekih 16 godina. Ne? I u tih 16 godina ja sam biti startao 4 neke različite kompanije. I prva neka reakcija kad to ljudima pokušavam objasniti, kao ne kužim, kao šta 4, kao zašto, kako, di, šta to radi. I u biti cijela priča je nekako krenula na početku, kako obično priče kreću. Prije tih 16 godina, to smo imali neke 19 godina, bili smo moj kolega Mate i ja i startali smo Infinum. Infinum je u biti najpoznatija kompanija od tih svih, najdulje i postoji, ima najviše ljudi i Infinum se u biti bavi razvojem digitalnih proizvoda za klijente po cijelom svijetu. Znači ako imate neku potrebu da vam se napravi nekakav digitalni proizvod, mobilna aplikacija, sustav neki komplicirani i tako dalje, onda se vi javite Infinum i tu kreće ljubav. I Infinum u biti smo pokrenuli Mate i ja. Mate je ovaj dečko s moje desne strane, tu je Niksa, ovo što je izgleda Viking, i Bišćan, on voli kad se uslikamo da obuče odijelo, to je njemu super. I mi smo u biti pokrenuli taj dio. Imali smo 19 godina, u biti smo pokrenuli firmu zato da možemo naplatiti neki posao. Znači nismo imali tada neku grandioznu ideju, bili smo klinci, kao da šta će se od toga dogoditi, da će od toga nastati tak nekakav veliki i dobar biznis. Ne? I u biti htjeli smo biti sami svoji šefovi, to nam je zvučalo kao fora. I nismo nikad dobili nikakvu investiciju. U početku zato jer nam nije uopće palo na pamet da bi nama neko mogao, znate kako se vidite po vijestima, ovi dobili 20, 10, 30, 100 miliona. Nama to uopće nije tad palo na pamet da bi mi mogli otići kod nekoga da bi nama neko dao neke novce. I onda kako je vrijeme prošlo, onda nam nisu toliko ni trebali. I tako da mi zapravo sve što smo napravili nekako smo izgradili sa vlastitim leđima, sredstvima i reinvestiranjem u biti toga svega što smo zaradili. I ovdje sam bio prvi ured Infinuma. To je bila soba od nekih 2, 3, 4 kvadrata i vidite po ovim zelenkastim tonovima zida da je bila jako moderno uređena, kako danas svi očekuju. I u biti fora kod tog ureda je da je bila realno grozna. Znači, to je bilo onako, nismo imali, znači nije imali WC recimo taj ured, nego ste imali komunalni WC, dakle svi su išli u isti WC. I onda vi recimo kad idete na WC, onda morate uzeti svoj tekući sapun, tamo ga ostaviti i otići na WC, onda izaći van i oprati ruke. I onda je biti u nekom trenutku, kad sam išao na WC, ostavio sam sapun unutra i kad sam se vratio, nekom je ukrao sapun. I to mi je stvarno, znači zamislite kakva je to poslovna zgrada u kojoj vam neko ukrade sapun. Toga smo bili ljuti, našli smo neku sliku, bio iz tog vremena. Smo to isprintali, zalijepili, pa kako možeš ukrasti čovjeku sapun poslije WC-a, dok je on unutra. Uglavnom, kako kroz godine mi smo narasli, iz godine u godinu postali smo sve veći, sve bolji, rješavali smo te sve neke standardne dječje bolesti, rags to riches, ta priča kako bi možda očekivali. U sadašnjem uredu nemamo problema, niko ne krade sapun, nadam se, valjda ih dovoljno platimo da ne moraju krasti sapun.
Skupili smo hrpu dobrih klijenata, tu sam stavio neke koje smijem pričati njima, ima neke koji ne smijem i tako dalje. Dobili smo razne nagrade i u biti u Infinumu dosta toga se zna. Ne? I u biti neka vizija tada, kad smo mi to počeli raditi neko vrijeme, je bila ok, dobro, kao zašto mi to radimo, šta mi zapravo želimo u životu, šta mi želimo od biznisa i kao neke 3 stvari su se iskristalizirale već tada, dok smo bili klinci. A to je u biti želimo raditi fora je to nama bilo, cool stvari. Želimo raditi da je to dobro, da je to nama zanimljivo, da to kad napravimo, da smo mi ponosni na to, da imamo taj osjećaj, baš je ovo dobro. Ne? Druga stvar što želimo da ljudi koji rade s nama budu sretni. Znači da ti ljudi budu, ne zato da sad rade tamo, nego da stvarno im je to ok i da mi radimo na tome, na boljitku njihovog života. I treća stvar, želimo zaraditi neki novac svega toga. I u biti kroz godine te 3 neke stvari će mi postati onako light motiv svega koji se provlači kroz sve, kroz tu viziju. Ali uvijek kako smo mi radili taj posao, vi kada radite za klijente, u biti je to jedan dio da radite jedan dio posla, ali nemate kontrolu nad svim. Ne. I mene je uvijek zanimalo, uvijek sam htio da mi radimo na nekom proizvodu koji je naš. Zašto me to zapravo zanimalo? Ne? Znači, vi kad radite za klijenta, kad radite kao, ajmo reći, neka services pružate ili radite kao neka agencija, vi na sebe preuzimate u biti nešto što bi mogli nazvati tehnički rizik. Znači, vi ste odgovorni za to da li će taj proizvod koji vi radite biti dobro iskodiran, neće se rušiti, da će UX biti dobar i sve to. Ali vi ne kontrolirate ovaj drugi dio, kako će on izaći na tržište, jel to ljudi uopće žele. Naprimjer, kad u Infinumu radimo mobilnu aplikaciju za Raiffeisen banku, mi napravimo taj tehnološki dio, ali Raiffeisen banka, ako ona ne skupi korisnike na njihovim leđima, to je njihov problem u neku ruku. Ne? Mi smo odgovorni za tehničko rješenje. Ovaj drugi dio je u biti mi zovemo market risk. Znači to je ko su moji kupci, kako ću ja njih akvizirati, koliko me to košta i tako dalje. Ja sam biti htio to. Ja sam htio da i mi naučimo nešto tome i da ja još tih nekih 10,000 sati izvučem iz tog dijela i da naučim nešto i tako si obogatim svoj život i ljudi s kojima to radimo. Ne? I tako je nato Productive. Productive kao proizvod i Productive kao firma. I Productive je u biti software za vođenje agencijskog biznisa. Znači, razne agencije, velike i male, ga mogu koristiti da bi biti vodile cijelo svoje poslovanje kroz njega. To izgleda mislim, ne moram objašnjati kako izgleda neko klasični SaaS tool, a Productive je 1/1 SaaS play. Znači, dođete na web, otvorite trial, ako vam se sviđa, stavite karticu i to je to. I vi kad uđete unutra, to je stvarno solidno kompleksan proizvod i za tehničke i sa UX strane, jer pokriva jako puno toga što zapravo agenciji treba. Ovo je primjerice jedan scheduling modul gdje vi možete isplanirati ko radi na čemu i onda možete high level pratiti neke utilizacije, neke druge stvari koje su bitne da vam agencija ne propadne. I to je krenulo kao neki interni alat u Infinumu i mi smo to nešto šerafili, sebi smo krpali potrebe gdje smo trebali i u biti ova 2 dečka, Jan i Lučin, Jan Varljen je ovaj što reklamira Uber i Ivan Lučin je ovaj drugi. Oni su iz Infinuma izašli i zajedno s nama su pokrenuli tu novu firmu. I točno vidite, recimo, kad smo mi to šerafali ovih prvih godina, ovo vam je sa GitHuba kako se to zove, Insights gore, gdje vidite kontributore i koliko se komita i tak dalje. I mi smo to nešto radili gore, dolje, prvih tih par godina kako nam je trebalo. I tek kad smo mi to zapravo izdvojili u posebnu firmu i rekli ovo je biznis, znači ovo nije sad interni proizvod, onda vidite da se to počelo onako rasti i solidno graditi. I danas je to jedan samodrživi biznis o neke 30-ak ljudi koji ima svoj život i svoje kupce i svoje tržište i sve ostalo. I do te točke u mojoj karijeri u biti ja sam radio samo software. Znači i taj software koji sam radio je primarno bio B2B. Ja sam inače završio FAIR, ja sam bio ona stara generacija FAIR-a, FAIR 1. I u biti tada ako ste htjeli biti programeri, dalje ste morali učiti elektroniku i elektroniku 1, 2 i sve te elektroničke predmete, bio sam grozno loš u tome. Tako da hardware mene nikad nije zapravo toliko jako privlačio. Ne? S druge strane, mi smo samo radili B2B, mi prodavali drugim firmama. Ja nisam znao kako prodati nešto osobi nekoj na web shop, nisam imao taj. Dok nisam biti upoznao ovog dečka. To je Albert Gajšak i kad sam ja njega upoznao, on je bio u nekim tim godinama u kojima sam ja bio kad sam startao biznis. On je bio nekih tako 18 godina, 19 i on je imao tu neku ideju, on je jako volio elektroniku i on je imao tu ideju, on je htio raditi proizvode koji će ljudima pomoći da uče STEM, da uče elektroniku, da uče sve te neke stvari koje ja nisam volio na faksu. I to mi je bilo jako fora i u biti sam ja odlučio ući u taj biznis s njim, investirati neke novce i vrijeme u to da mi od toga napravimo nešto. Ta firma se zove CircuitMass i ona ima nekakav niz uspješnih Kickstarter kampanja, možda ste vidjeli za to, od prve koja je skupila $100,000 do zadnje koja je skupila $400,000. I danas ono što ta firma radi je u biti proizvodi ovako lijepe uređaje koje kupuju
djeca, stari, djeca, ajmo reći odrasli djeca, onako ima nekakav taj tip tržišta i vi to kupite, dobijete ovako jedan set, lemilicu, dobijete komponente, dobijete jedan lijepi tutorial i kroz to vi naučite određeni skill u hardwareu sistemu. Ne? I sama firma je prodala već desetke tisuća tih uređaja, da ih po cijelom svijetu, najviše po Americi, i to je recimo jedna stvar koja je meni totalno bila van mog toga što sam tada znao, ali sam kroz to sad toliko naučio o Kickstarteru, o hardwareu, o opće distribuciji, B2C i svemu tome. I to je meni jedna stvar koja mene veseli. I nakon toga, jedan dan Nixa, onaj što je zlako Viking, smo sjedili u uredu i pričali smo nešto, šta ja znam, koji auti nam se sviđaju, koji on voli auto, koji ja volim auto. I zazvonio telefon i zove Porsche. Kažem, halo, on kaže, dobar dan, mi smo Porsche, dobar dan, šta ima? Pa dobro, pa mi smo čuli za vas, mi smo čuli da ste vi super i da li mogu neku suradnju. Iz te suradnje smo mi sjeli, dogovorili što mi želimo nje i napravili smo u biti nešto što smo nazvali joint venture. Znači napravili smo novu firmu u kojoj je Infinum i Porsche suvlasnici i ideja nam je napraviti, nije ideja nego što radimo ovdje u Hrvatskoj, jedan hub za razvoj softvera fokusiran za Porsche i ajmo reći možda Porsche i možda šire neku VW grupu. Ta firma se zove Porsche Digital Croatia i proizvodi koji se tamo rade su u jednu ruku orijentirani prema customerima, dakle ljudima koji imaju Porscheove ili će ih žele imati. I s druge strane su orijentirani na to da radite neke stvari koje poboljšavaju proizvodnju unutar samog Porschea. Tako da, nekako ukratko, u tih nekih 16 godina, svi ti biznisi neke koje sam upleten su došli do te neke razine, možda neki 350 ljudi i nekih, računamo ovu godinu, nekih $25 milijuna prihoda, recimo, godišnje. I sad, to je meni onako super, jer kao mi svi zajedno smo uspjeli do toga napraviti od 0 milijuna smo došli do nečega, ne? I to je ono što mene užasno veseli. Tako da ja u biti sam kroz sve te godine prvo naučio napraviti softver, kao iskodirat ga, ok. Onda sam naučio napraviti proizvod koji kao ima smisla, ima glavu i rep, ima feature koji ljudima trebaju i onda sam naučio izgraditi biznis, a to je da to zaista bude profitabilno, a ne samo kao moja ideja neka. Ali možda nekako najvažnije sam naučio kako u biti voditi jednu developersku organizaciju. Voditi i raditi sa ljudima u developmentu. I u biti o tome sam htio danas dalje pričati, zato što je ovo developerska konferencija, mogu sam pričati o dizajnerima, mislim da je ovo bolje. I kao, koji izazovi tu postoji, kako je to mene vođenje, kako je zapravo to mene napravilo bolje. Ne? Jer kao, imam feeling da često na ovim konferencijama ljudi dođu i pričaju vama iz perspektive drugih ljudi, a ja ću sad vam pričati iz perspektive nekog ko vodi to, tako da vi možda shvatite moju perspektivu i koje probleme ja imam. I možda će to vam pomoći u vašim firmama ili nešto slično. Znači recimo kada radite u nekoj developerskoj organizaciji, jedan od većih problema je kako upravljati sa karijerom ljudi. Ne? Pod upravljanje karijerom mislim na stvari tipa titule, mislim na odgovornosti tih ljudi, njihov neki osobni razvoj i na kraju krajeva njihovu kompenzaciju, znači njihovu plaću i sve ostalo. Jer pred developere je općenito teško staviti neke KPI-eve, znači nekakve brojke. Primjerice u prodaji ili u nekim drugim aktivnostima je to puno lakše. Znači vi kažete, aha, toliko si ti prodao, ok, to je dobro ili to nije dobro. To je neka brojka, ne. Što god pokušaš neki KPI staviti na developer work je zapravo, to nikad ne funkcionira. Kogod je to pokušavao nije uspio. Znate, brojim linije koda, comitove, bugove, zatvorene taskove. Šta god staviš, uvijek će neko logiku, ne, napravit će. Ako staviš, ne znam, broj zatvorenih taskova, onda će za svaku malu glupost se otvara task da bude više. I tako da. Uvijek će se naći neki način da se game sistem. Ne. Time tracking recimo dobra metrika, ali treba užasno puno konteksta. Aha, potrošio si 10 sati, a zašto toliko? Onako moraš puno znati o tome. I gotovo uvijek je neka stvar subjektivnog tvog mišljenja. Znači, kao da li je netko dobar ili nije dobar, da li je neki developer zaista dobar. I ona neka tipična progresija koju vi vidite u tom, ajmo reći, developer svijetu je taj junior, mid, senior. I onako, to je kao 3 levela da podijelimo sve developerima. Malo je onako problematično i to su neke probleme s kojima se mi stalno bavimo. Kako da to posložimo, da to ima smisla i da je pošteno prema ljudima. Ne? Ovo mi je super, negdje sam vidio kako ide developerska progresija, ovo je negdje s interneta, da nije junior, senior. Prvo radiš nešto na jednostavan način i krivo je potpuno. Onda radiš nešto što je na komplicirani način, onda znate kad ste overengineerali neko rješenje, isto je krivo. Onda si ga overengineerao, ali sad radi i onda napraviš nešto jednostavno i nije overengineerano i onda to si kao senior developer. Mislim da kogod je imao ovu situaciju će se relatati s tim. S druge strane, nama kao firmi je bilo najbitnije uvijek imati neku ljestvicu ljudi pošteno složenu. Znači, kada ja uzmem sve ljude u firmi i poredam ih po plaći,
da to, da to neko pogleda i kaže, pa da, to je okej, to je više manje to što ima smisla, ne. I kroz taj neki razgovor, kao kako napraviti te progresije, kako da to bude dobro, to smo imali recimo nedavno, se pojavilo pitanje od nekog iz firme, a što da napravimo transparentne plaće? Kao, to zvuči kao dobro rješenje, da svi ljudi u firmi znaju plaće. I to je mene natjeralo, to je sad taj dio gdje mene ljudi iz firme guraju, sad mene natjeralo, okej, pa ne znam, nemam pojma, moram malo istražiti tome. Malo firmi ima transparentne plaće, kao mora imati nekih sigurno nedostataka, ima nekih prednosti, nemam pojma. Sam puno istražio o tome i tu sam skužio jednu full zanimljivu stvar. Ima neki profesor, nemam pojma otkud je, koji je napravio istraživanje na nekih 700 developera iz Silicon Valley-a. Ne? I u biti ih je tražio da sebe u svojoj firmi rangiraju gdje su. I ispalo je tako da otprilike 40% ljudi je sebe stavilo u top 5% ljudi. A čak 92% ljudi je sebe stavilo u top 25% ljudi. I sad, to sam u tom kontekstu transparentnih plaća, si razmišljam, pa to mogu biti ogromni problem. Jer odjednom, ljudi jednostavno misle da nisu tamo gdje jesu i jako puno ljudi će biti nesretno. I to je, nema to veze sa jednom pojedinačnom firmom, nego očito je to onako, neki sistematski problem. I to je recimo bilo neko zanimljiv finding do kojeg ja ne bi nikad došlo da mi ljudi iz firme jednostavno nisu gurali dalje u tome. Ne. Drugi problem sa developerima je što im ne bi vjerovali, jer plaće im stalno rastu. I za vlasnika nekog biznisa to zna biti jako izazovno. Znači, postavite se sad na drugu stranu. Vama konstantno troškovi rastu. Nemam pojma. U drugim biznisima nije to toliko. Ima ih neki koji nisu, ali to se stalno mijenja. I ja mislim da je to super u neku ruku, jer to tjera nas kao firmu da mi stalno idemo negdje i nađemo još novaca. Znači da stvari naplaćujemo skuplje, bolje tržište, da kvalitetnije možda radimo, da možemo podignuti cijene. Znači to nas isto drajva da mi budemo bolji. Treća stvar je da ti, kad radiš sa developerima, zapravo stalno možeš brinuti o zagonetkama nekima. Znači, development, kako ga ja vidim, je svakodnevno rješavanje nekih zagonetki, nekih puzzlova, nekih problema. Nekad su to mali problemi, nekad su to veliki problemi. I sad, ako ti imaš punu firmu ljudi koji uživaju u tome, da rješavaju probleme, fiksaju bugove, koji su joj, di je sad to, ti moraš tamo njima smišljati neke nove zagonetke, znači, jer ne smijem dosaditi. Ne? I to opet tebe tjera da ti se firma mijenja. Znači se mijenja i evoluira i da ima dovoljno takvog izazovnog posla koji challenge ljude za sve koji su tamo. Četvrta stvar je da u biti ti radiš sa pametnim ljudima. Znači, i ti ne možeš nikome prodavati bullshit. Općenito, ja ne volim prodavati ljudima bullshit. Ali i da želim, da ih želim im prodavati, ili neko drugi u firmi da želi prodavati u jednoj takvoj developerskoj organizaciji bullshit, ne bi mogao. People see through, ljudi to kuže, ne. Recimo, mi imamo taj neki event koji radimo u firmi, koji je to je all hands tip eventa, zovemo ga Masters Report, iz nekih povijesnih razloga, koji su vezani uz brkove. I tu smo mi skužili u početku, su ljudi samo reportali nama. Znači mi bi znaš kao pitati šta si napravio, ja sam, ta dinamika je više manje postojala. I nakon nekog vremena smo skužili da mi kao management firme ili vlasnici ili šta god da jesmo, mi moramo i reportati tim ljudima. Znači mi moramo reći šta radimo, zašto to radimo, kud idemo s tim. Oni nas pitaju pitanja. Ne? I tu sad razvilo pitanja su stvarno teška pitanja. Znači pitanje, ja ne znam uvijek odgovor. I nekad im to kažem, jednostavno ne znam odgovor i ali u tom smjeru razmišljam i prije me to jako mučilo. Prije me mučilo, ljudi me pitaju pitanje, ja ne znam odgovor, mislit će da sam kreten, kako vodiš ti tu firmu. A onda sam shvatio da je okej reći, razmišljam u tom smjeru, nemam pojma i ljudi to prihvate i to je cool. I kad imaš takav neki oblik komunikacije, ne možeš ti tu bullshit, ne mogu ja tu doći ljudima i pričati, nemam pojma, gluposti, znači oni će vidjeti odmah kroz to. I kao imam tu neku frazu koju svima volim reći, to je bolje biti iskren nego ljubazan. Ako upišete u Google, moje ime će vam ispod prvo, ne? Tako da sigurno je to. Jer jednostavno mislim da je to ispravan način kako se treba voditi. Općenito volim izravnu komunikaciju, ne volim taj neki office politics i Ok, možda obični politics mi je ok, tu se dobro snalazim, ali ove uredska mi nije toliko dobro. Općenito, developeri i ljudi u tom biznisu očekuju puno od firme u kojoj rade, ne? I vi svi sigurno očekujete puno, ne? Znači, prije par godina ja sam se odlučio preseliti u San Francisco. 5-6 godina, 7. Bio sam tamo 3 godine. Čak nisam se preselio zato što, šta ja znam, sam baš sam htio ići u San Francisco, nego zato što ljudi su nas gurali, biznis nas je gurao. Mi smo tada bili u nekoj ok situaciji, ali ljudi su htjeli raditi veće projekte, za bolje klijente, za jača tržišta, sve su to htjeli. Da mi to nismo napravili, ljudi bi dali otkaz, otišli bi, kao rekli bi, firma ne ide nigdje, kao morate napraviti idući korak, ne. I jednostavno ljudi puno čekaju i ti kao neko ko vodi tu firmu, ti im to moraš dati. To je tvoj posao, to je tvoja misija, dužnost, nazovimo to kako god hoćemo. Ne.
Još jedna stvar koja ti recimo zna biti problem kad radiš ono, sa inženjerima i sa nekim inženjerskim načinom razmišljanja je da inženjeri u principu vole strukturu. Znači vole da su stvari organizirane. Ne? Kao recimo jedan dobro organizirani codebase. Znači sigurno nervira vas kad uđete u neki codebase i je to sve špageti kod. A tako isto volite kad dođete u neku firmu da se zna ko šta, di, zašto je to tako i da to postoji dobar proces. Ne? I to je isto nas tjeralo. Znači mi sada svaku odluku ako donosimo, dobro razmislimo o tome jer znamo da ćemo dobiti 100 pitanja. A šta će biti onda? Šta će biti ovo? Ok. 3 put mjeri, 1 put reži. Ne? Ta varijanta. Naprimjer, na to nas je natjeralo da sistematiziramo cijelu firmu kroz neke handbookove. Ovo je recimo primjer Infinumovog handbooka gdje imate sve procedure, ovo je primjer Productivog handbooka. Znači da ljudi kad dođu da znaju šta se radi i kao zašto se to radi. I to zna frustrirati. Znači iz perspektive kad ste vi neko ko vodi firmu, a onako najviše zato što nije sve u životu lako organizirati, sistematizirati, napraviti tako, jednostavno život i biznis ne funkcioniraju uvijek tako. Ali opet je to gura u ispravnom smjeru i zato je to općenito onako dobra stvar. Još jedna stvar je tehnologija postaje sve kompliciranija. To je recimo, kažem, ja sam u ovome dugo, ajmo recimo možda 20 godina programiram. Mislim, ne programiram više, ali kao programirao sam tada. I vidim na očigled da stvari postaju puno složenije. Recimo nekad davno imali ste tog web developera. I web developer bi radio i backend, i frontend, i na server bi to posložio server, deployao bi na njega, i testirao bi to sam, ne bi postao neki tester. I još bi vjerojatno to sve radio, editirao bi na produkciji kroz FTP ili nešto. To bi tako vjerojatno nekad bilo. Danas je u biti to skroz drugačije. Imate hrpu specijalizacija, znači backend developeri, frontend developeri, DevOps, imate QA, imate sve to rade različiti ljudi. Imate subspecijalizacije čak, imate samo ljude koji znaju, nemam pojma, Angular, React, oni su bolji u tome i tako dalje. Više to nije jedna aplikacija, nego su to nekakvi mikroservisi koji pričaju jedni sa drugima. To se morate testirati na više platformi, ide na mobitel, na ovo, na ono. I jednostavno stvari se gro iskomplicirala. Postalo je sve složenije. Negdje to gdje treba, negdje se to možda gdje ne treba, ali to je uvijek taj problem, jel? Kako donijeti te odluke. I onda kada čitam te priče kao low code, no code toolsima, ili kad neko počne neki članak na internetu da će AI zamijeniti programere ili project menadžere, znači ja se nasmijem, kao nema šanse. Ono što ja vidim je da stvari jednostavno postaju kompliciranije, da dulje traju i da jednostavno nema šanse da će nekav low code, no code zamijeniti programere igdje u bližoj budućnosti. Onda ćemo, što je moje iskustvo recimo isto pokazalo, da dobri inženjeri cijene autonomiju. Kad kažem autonomiju, mislim na to da nekome vjeruješ, da mu daš neki komad, aj ti to napravi i onda da ga ne, mikromenadžiraš, ne. Što je logično, jel? Mislim, niko ko je dobar ne želi da ga se neko dadilja, nije to nešto u čemu uživaš, da te sad neko stalno nešto pita. I meni je to u principu dobro, jer ja to ne volim. Jako ne volim mikromenadžirati ljude, ali isto tako me to natjeralo da stvaram firmu koja može egzistirati bez mikromanagementa. Znači da svi u firmi tako funkcioniraju i da je to mindset kao, aj ti si to dobio, ajde to sad ti napravi, ti se pobrini da se to desi. Ne? I to je recimo nešto zanimljivo. Da, i naravno, developeri nikad ne znaju kada će nešto biti gotovo. Znači to... svi nasmijali. I sad ovo je možda najveći problem. Jer estimiranje, kao kužim, ja sam programirao isto, nikad nisam znao kada će nešto biti gotovo. Estimiranje koliko će nešto trajat, napisao sam netko, to je tako jer sam radio, prvi sam predao prezentaciju, pa zato. Estimiranje koliko će nešto trajati je općenito jako teško. I s druge strane, objasniti nekome tko nije programer, na primjer kupac, ili netko ko plaća to, da ti ne znaš kada će to biti gotovo i da nemaš pojma koliko će koštati, je onak dosta izazovno. I pomiriti te dvije strane, kao, i da to sve završi negdje u onom trokutu, one vizije, je onako jedan od izazova koji nosi inženjering sam sa sobom. I možda neka zadnja stvar, koja je onako, mislim da je dobra za pričati o njoj, mislim da je vrlo aktualna zbog cijele ove priče sa covidom, je stres i općenito neki burnout. Recimo, šta je super kod toga da si inženjer? Šta je recimo neka dobra stvar u tome? Šta bi moglo biti? Pa, na primjer, svi te traže da koji laptop da kupiš ili router, kako da im popraviš, zovu te familija i to. To je super, jel tako u tom? Da, nije. Super su druge neke stvari. Super je da si dobro plaćen, da možeš raditi od doma ili, ne znam, sa mora. Super je da stalno učiš nešto novo, znači nije ti život dosadan i monoton. Super je da su radna okruženja u kojima radiš uglavnom dobra. Znači, IT firme su općenito jedno dobro okruženje za bit.
ljudi su suradljivi, ne zabijaju jedni drugima nož u leđa, nema toliko tih, barem iz mog iskustva, nema tih horor priča koje možda čujem negdje drugdje. Neko te plaća da rješavaš zagonetke cijeli dan, kad sam pričao o tim zagonetkama, i ono, ako imaš sreće, znači ako to na čemu ti radiš je stvarno nešto ok, ako imaš sreće, ti nekome stvarno pomažeš. Znači, taj software koji ti radiš nekome štedi vrijeme, poboljšava mu, ne znam, proces njegov, zarađuje mu novac i to je dobar osjećaj da radiš nešto što je dobro. Ili s druge strane, možda mu ne štedi vrijeme, možda mu troši vrijeme, ako je to neka igra ili nešto, ali opet uljepšavaš mu život i ono, radiš mu nešto dobro njega. I to je opet dobar osjećaj za imat. Ne? Tako to je dobro kod toga da si inženjer. Ne? Kad sam bio gore u Americi, onda sam upoznao neku ženu koja radi neku organizacijsku psihologiju i radi ono sa IT firmama i ljudima koji radi u IT-u. I ona meni je rekla, vi u IT-u, vi ste ko profesionalni sportaši do 35. i gotovo, to je to, ono ste van igre, pregorili. I kao ono, zašto je to tako? Zašto developeri i općenito u IT-u ljudi pregaraju? Ne? Kao, nije baš da ono sjediš vani na suncu cijeli dan, nije da radiš u skladištu, nije da ono, radiš u bolnici, gledaš smrt, nemaš te neke stvari, ali svejedno psihički, šta kažeš? Ovaj se prepozna tu. Ali svejedno možeš psihički burnoutat, ne? Znači, iako ti nije teško fizički, ali ti možeš psihički burnoutat. A zašto možeš burnoutat? Pa mislim da je neka kombinacija faktora. Znači, općenito je taj posao kognitivno intenzivan, ti cijelo vrijeme razmišljaš. I tamo sjediš i stalno moraš misliti, nije onako, s pol mozga da ga možeš raditi, ne? Stalno sjediš za ekranom, gledaš u taj monitor. Stalno postoji možda neki rokovi, nešto, kad će ovo sutra, dobro budem preksutra, ima taj neki postoji neki aspekt izoliranosti od ljudi i ovo sam baš, kako sam pripremao prezentaciju, sam išao čitati o tome i to je čak jedan od glavnih možda stvari, a COVID je to onda digo na 18. Zato jer nešto si izoliran od kolega, nego si izoliran općenito od ljudi. I to je skroz pomaknulo što znači pojam izoliranosti i burnouta. Ne? Ili možeš burnoutat kad tim ne funkcionira, imaš ljudi u timu pa se ne slažete nešto, pa jedni druge tamo se nešto nadjebate nepotrebno. Znači to su te neke situacije. I takvih još milion može nekakvih faktora biti. Ne? Rijetko je jedna stvar. Drugo se recimo, kako izgleda tipični inženjerski posao kad radiš nešto? Znači, ajde napravi to, važi, ne radi, probaj F, refresh, ne radi, dobro, šta trebam sad, ok, ne radi i opet u krug, ne. Znači, ovo je tipični izgled tvog posla, ti se stalno baviš nečim što ne radi. I naravno da to malo frustrira i to nije ti lako od toga, ne. I kako to mi recimo pokušavamo adresirati u tim biznisima koje mi radimo? Pa jedan je općenito psihološko savjetovanje. Znači, ljudi, imamo psihologa zaposleni, ljudi se stvarno jave kada im je teško. Na kraju dana, često vam treba sam neko s kim popričate. Ne? I da si malo izventilirate to. Općenito poticanje nekog zdravog radnog vremena, da ljudi, pogotovo u covidu i tom work from home, ugasi laptop kao radi 8 sati, znaš, ako dođe Slack poruka, ako nije hitno, ne moraš te stvari koje se ljudi znaju jako primiti na to. Career switch isto, kad ljudima već nešto dojadi, nisam ovdje spomenuo i project switch, znači kad ti dojadi neki projekt, možeš se prebaciti, tako više imaš probleme s njim, tehnologija, firma, znači imamo mi te nekakve transfere u tom nekom našem malom ekosustavu i to je nešto što, kako mi pokušavamo adresirati da ljudi stvarno ostanu ok. I da pričamo o tome. I meni se to dešava, znači ovo mi je bilo drugi mjesec, vidite, bio sam taj dan, to je bio toliko grozan dan, nešto hrpa nekih stvari se desila, ja sam bio toliko isfrustriran, toliko sam burnout ili šta god, da sam po screenshotu to sve, napravio sam folder sranje i sve sam to stavio u njega. To je bio moj način kako sam procesirao sa tim problemima. Ne? I to je jednostavno svima se to događa. Mislim da nije poanta toga da neće biti stresa, mislim da stres će uvijek biti tu. Na kraju krajeva stres vam i treba, teško je napredovati. Na primjer, ako želite se razjačati, idete u teretanu, vi zapravo radite stres nad svojim mišićima. Znači morate ih dovesti u neko stanje stresa, tako i vi. Ako želite biti bolji, morate doći u neko stanje stresa, gdje vam je malo teže nego što vam je bilo dan prije. Poanta je samo kontrolirati taj stres i da on je prekovremeni, jer onda u biti pregorite. I za kraj, ja bih sam rekao da stvarno volim to što radim i mislim da to što mi radimo je zapravo super. Znači mi živimo u najbolje doba zapravo možda tehnologije, sve se širi, sve je super, imamo priliku raditi za cijeli svijet, imamo super stvari i mislim da kao moramo biti zahvalni na tome i da cool i eto, to bi htio reći, da mi je to cool i super. Hvala lijepo.